ଭାଇ ରୁହ ସେତିକି ପଚାର ନା ମୋ କଥା ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା ପାଖେ ହେଲାଣି ସାର୍ ଫୋନ ମାରିକି ପଚାରି ଦବା ସାର୍ କିଛି ନାହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିକି ପଚାରି ଦବା ମୁଁ ଦେଖ କଲ ମାନେ ମାଝିଆ କଥା ହବ ମାଝିଆର ସାର୍ ଟିକେ ଭଲ ପଡେ ତ ନ କଥା ହବୁ ଦେଖିବୁ ବଡ ଭାର ସେ କେମିତି ମାଷ୍ଟର हेलो हेलो सर सर ये माँ झाड़ा किसको साढ़े पोरे कॉल कर सर सर मैं तो सही ना टका इतने कोतरे में आगे तू डायरेक्ट आगे उतरा कथा है बुझी पाने की ना सर एक ना स्कूल भर्ती करिए ना मुँह तो सही ना मुँह तो फसी में ना तो ना कोई भाषा सुनने सर मुँह किसी को भाई टेंशन है